Achahon February marun kachang tarik 7 Tangkhul Naga eina Kuki week conflict kashok eina kachi katha bloggers content creators color influencers bingna NSCN IM na Litan Sareikhong li khalei Kuki Baptist Church li bangar semlaga pamdalei kala chimang maningla Central Force ling ngasoda bangar share saya da kaphen khalei vang aya Wednesday thang media team bingna NSCN IM na chithada bangar semlak la kachi khangahan kasa inang soda site Apam chili vayangkhuida theikhui haira Apam chili vakhayang tharan Kuki Baptist Church main gate j semlaga lesaya kala gate alongle NSCN IM maningla Central Force ping duty tada pamdalei theikhuya gate alongle khalei Litan Sareikhong Kuki Baptist Church j safe salak eina leidalei kala khorum shimji katek kakai kikhala malailak la haidalei itumna theipai Achahon Tangkhul Naga eina Kuki conflict kashok chili itumna social media li khangwiya pau khangayaw witness sakhuya chithada kachi katha bloggers kala influencers pingwi vested interest khalei vang misinformation khangayaw aina itum hi makhamashung chanbawi victim ngasoda lei kala hi katha makhamashung chanbaw khangayaw aina community khani jili ta thui khangasak mang maningla zakshida khalei situation hili zakshing sak makhar haura